Pamirsa ring tanggal kutus Juni wilangan kasus harian nasional ngelangkungin kuwentenan rahina sedurung nyane sane kantos 500 plekutus diri. Rau mangkin sampun kalih rahina wilangan ipun mungguh ring 500-an diri. Raris indik pasien padem COVID-19 kauningin nincap saking rahina sadurung nyane kantos kali diri rau mangkin wilangan ipun ringsor 5 diri. Asapunika taler pawawan pasien kenak durung langkungin wilangan kasus anyar inggih punika kantos penyatakan diri. Anut ring data Kementerian Kesehatan nyihnayang pawawan kasus COVID-19 kantos 500 kali dasa diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 jutaan diri. Selantur nyane pasien kena kauningin wenten sata seket kutus diri. Raris pasien padem wenten petang diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 1 seket talian diri. Dawag pandemi ngelimbak bulan Maret war sekali tali kali dasane lintang. Indik pasien COVID-19 sane kantun kerawat wenten langkungan 3 talian diri, miwah suspek wenten langkungan petang talian diri. Dia Dewi Bali Pos Nguningayang.